Nā he ākonga kura tuarua e whakatika ana mō te tau tuarua o Autaia. He hōtaka tēnei ki nei nā tauira Māori ki te whiwhi tohu NCEA mā o rātou pūkenga auaha. Ko Autaia, he whakaaturanga e tūtaki ai nā mahi arehia ki nā mahi whakaari i te atamira. Me te nākau nui o nā tauira o te kura tuarua ki tēnei o nā kaupapa kura. Kei a muri wai hei te roa nātu. He kaupapa tēnei e pāngai ana i te taha auaha o te tamaiti. He nui ngā pukenga kei te rangona ngā tauira o enei mahi o ngā mahi Autaia. Koenei te tau tuarua o tēnei kaupapa o Autaia, i te rātau e toru noa ngā kura i aro ki te hōtaka. He oi, eri māno ngā kura katu i tēnei tau, ko te kura Māori o ngā tapuai ko Auckland Girls Grammar, ko te heikura Tamatāne o Westlake, ko te heikura o Manurewa, anō nei ko te kura tuarua o Rutherford. He mea āwhina i ngā tauira Māori ki te whakapuare i tō rātau taha auaha, o tirā ki te whaiwhiwhinga mo te marautanga te ao haka. This kaupapa is aligned to NCEA, and so we've created a resource for the kura in dance, theatre, te ao haka and te reo rangatira for them to be a part of it and also achieve units. Ka pono te kōrero ka whakaari tātou i a rā i roto i ngā mahi kapahaka. He āhuatanga whakaari tērā, ka pukuriri, arho mai, ka pukuriri, mo te whakaeke, rānei ka kaitangata, mo te mōteatea, kātai ka ātāhua, te āhua o te mahi poi. So he momo whakaari o roto o ngā mahi kapahaka e tāna te ranu i roto i tēnei. Koenei te wā tuarua katu tēnei tauira tau te kaumātoru ki tēnei kaupapa o Autaia, a ko ia tētahi o ngā kiripuaki matua e whakaari nei i a Nan. Ko piki ake oku pukenga whakaari. Wātuarua, i runga i te atamira o tēnei wahi, nui toku kimi i te mātauranga o te whakaari i tēnei o ngā kaupapa. I nui ake toki māramatanga, a koe he uaua engari e tāia tonu i te okea tonu kia te mahi. Hei, te rāpare tū e nei tauira ki te whare tapere o Kiri te Kanoa. Haere mai ngā whānau katoa, huri noa i te motu. Muri wai hei, te Ao Mārama.